Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Nanakia or Te Tāone. There are two kupu hou. The first is maki huhunu, and it means to take advantage of something. Ka aroha te whaera, ko ana tamariki e maki huhunu ana iaia. How unfortunate is that mother? Her children take advantage of her. Our second kupu is whakapakepake, and it means to coerce or convince. Māku rātou e whakapakepake. Let me convince them. Kia are mai ngā taringa listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Nanakia o te Tāone, nā Aesop. Tērā tētahi haututu paki hore i tētahi Tāone iti. He kōingo nōna kia māmenga i te kuaretanga o ōna kiritata, he hiahia hoki kia whai ētahi pūtea i a rātou, ka whakatairanga i tāna whakaatu i tētahi waka kāreti e hoi ho kore nei te hautūria hei tētahi rangi. He pōrangi nō te manawareka o te hunga taiwhenua nei, ka whakapakepake. A i te putanga mai a ia rōpu i te whakaaturanga, nā te whakamā te whāki ai rātou ki ngā kiritata, he huri paranoa i honei te kitanga atu. Ko ngā kiko o te kōrero, i nā ngā pūkenga nanakia a tētahi hunga, ka maki huhunu i te kuare o te rātu hunga. Me, i nā paike atu i te tūturutanga, e tinga ana kua pēna. The Village Quack by Aesop. A waggish, idle fellow in a country town, being desirous of playing a trick on the simplicity of his neighbours, and at the same time to put a little money in his pocket at their cost, advertised that he would, on a certain day, show a wheel carriage that should be so contrived as to go without horses. By silly curiosity, the rustics were taken in, and each succeeding group who came out from the show were ashamed to confess to their neighbours that they had seen nothing but a wheelbarrow. The morals being, what artful knavery one half of the world would impose upon the folly of the other, and, if it sounds too good to be true, it probably is. Tēnā rawa atu koe i tāu whakarongo mai. Thank you for listening to Whakamiere. As some of you know, Whakamiere doesn't run ads, and we don't have sponsors, so all of our tautoko comes from our Patreon supporters. It takes a lot of time and effort to produce each episode, and any support we get through Patreon helps us spend more time creating content for the podcast and sharing more reo Māori with the Whakamiere community. If you're a kaimahi at kura, kohanga reo, or schools in Aotearoa, we're offering you free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll get early access to every episode, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, and the full back catalogue of content, which is nearly 150 episodes. A big mihi goes to our Patreon supporters. Without all of you, this podcast couldn't be ad-free. If you've enjoyed the podcast, please leave a like and a review on your podcast app. It helps new listeners find the podcast. And if you know someone who might enjoy our kaupapa, send them your favourite episode. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.